салом шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз рӯи асари қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ато Муҳаммаҷонов пешниҳод мегардад. гуфтори панҷум. ман пурсидам: одамони девсор киҳоянд ки аз онҳо тарсидан дар кор будааст? одамони девсор дар ҳама ҷо ҳастанд, аммо дар деҳаи мо бисьёранд онҳое ки дуохониро ба худ касб карда гирифтанд ва худро девбанд гуфта мардумро фиреб медиҳанд. одамони девсор мебошанд. инҳо аввал одамонро аз дев метарсонанд ва баъд аз он девро мебандем гуфта аз онҳо пул мегиранд. падарам ба андеша фурӯ рафта қадари хомӯш монд ва баъд аз он илова кард: ин амакбачаи ман Иброҳим хоҷаам одами девсор шудааст. лекин ин девсори аҳмақ аст. агар дигар девсорон аз дунболи девбандӣ ва дуохонӣ бой шаванд, ин аҳмақ лоақал шиками худашро сер карда наметавонад. бо вуҷуди ин аз паи ин касб намемонад. худаш бас набуд ки занаш ҳам барои ёрӣ додан ба касби шавҳараш девсор шудааст. ту минбаъд ба пеши султон пошо нарав ва ба ҳикояҳои ӯ гӯш наандоз ва агар дар хусуси деву парӣ гап занад, гапи ӯро бовар накун. ман бо суханони падарам хеле шердил шудам. бо вуҷуди ин воқеаи ғор, аждаҳо ва аҷинахона будани ҷангали ғарибмазор дар дилам шубҳа меандохт. чунки ғурриши ғор ва нӯлаи аз ҷангал барояндаро худам бо гӯши худам шунида будам. бинобар ин чӣ будани он ҳодисаҳоро аз падарам пурсидам. падарам гуфт: он овозе ки аз ҷангали ғарибмазор шунидӣ, нӯлаи шағолон аст. ҷангали ғарибмазор шағолхона аст. имсол шағоле ки ду мурғи моро бурд аз шағолҳои ҳамон ҷо буд. аммо чӣ будани садоеро ки аз ғор шунидӣ, ман фардо ба ту нишон медиҳам. фардои он шаб падарам маро ба нишон додани ғори аждаҳохона бурдан хост. лекин пеш аз рафтанамон ба пеши ман як кӯзаи холиро овард ва гуфт: даҳонатро ба даҳони кӯза наздик карда як пуфи дароз кун. ман пуф кардам. аз даруни кӯза як овози ғуввоси баланд баромад: ана ҳамин садоро аз ёдат набарор ки дар вақти дидани ғор ба ту кор меояд. гуфт ва маро ҳамроҳ гирифта ба мазор ба пеши ғор бурд. ман то он вақт аз тарси аждаҳо ба наздикии он ғор нарафта будам. он рӯз дидам ки дар гӯшаи шимоли ғарбии тал тахминан 5 метр болотар аз замин ба шакли айвон як камари айвонмонанд кофта буданд ва барои фурӯ нарафтани он айвони хокӣ аз хишти пухта як сутун сохта сари вайро ба сақфи он айвон расонда монданд. дар зери он айвон дар пеши девораш ки шиками тал ҳисоб меёфт, як ғор будааст. ё кофта буданд ки он ғор дар шиками тал нишибона чуқур шуда мерафт. падарам баъд аз нишон додани онҳо ба ман гуфт: ҳар вақт ки боди сахт мехезад, омада ба ин айвон мезанад. азбас ки роҳи дигар надорад, бо зӯрии худ ба даруни ғор медарояд. азбас ки ғор ҳам пешбаста аст, бод дар он ҷо ҳам роҳ наёфта бо ҳамон зӯрӣ бозгашта мебарояд ва он ғурриши ки дар рӯзи шамол аз ин ғор мебарояд, садои даромад баромади бод аст ба ҳамин ғор. падарам баъд аз ба хотири ман овардани ба даҳони кӯза пуф карданам илова кард: дидӣ, ба як пуфи ту кӯза чӣ қадар ғуввос зад. қувваи шамол чандин ҳазор бор зиёдтар аз пуфи туст. калонӣ ва чуқурии ғор ҳам аз кӯзаи мо аз ҳад афзун зиёда аст. бинобар ин бо вазидани бод аз ин ғор садои тарсоваре мебарояд, вагарна на дар ин ҷо аждаҳо ҳаст ва на овози вай. падарам ба будани дев ва аҷина боварӣ дошт ва фарқи ӯ аз дигарон дар ҳамин буд ки вай деву аҷина ба одам зарар расонда наметавонад мегуфт ва дар ин ақидаи худ далели ӯ байти мазкури Саъдии Широзӣ буд. дар ҳамон вақт аз тарси деву ҷин маро бароварда тавонистанаш ба ман бисёр фоидаи калон дод. баъд аз он воқеа ман аз танҳоӣ метарсидам ва на шаби торик. ҳатто баъд аз калон солтар шуданам бо бачагоне ки аз ҷангали ғарибмазор аҷинахона гуфта метарсиданд, гарав баста шабона ба пеши он ҷангал рафта кор зада омадам. ман ин ёддошти худро бо чанд ёддошти дигарам ки ба ҳамин мавзӯъ оид буд дар Аҳмади Девбанд ном очерки худ тасвир кардаам. дар тирамоҳи он сол падарам бо устод хоҷа маслиҳат карда дар байни худ қарор доданд ки писарони калонии худро барои хондан ба Бухоро фиристонанд.
бурда ба Бухоро мондан ва ҷои истиқомат ёфта доданро падарам ба гардан гирифт. дар аввалҳои моҳи сентябр ки пеш аз сар шудани соли таҳсили мадрасаҳои Бухоро мешавад, падарам писари калонию устохоҷа Саид Акбар хоҷаро бо акам ки Муҳиддин ном дошт ба Бухоро бурда монда омад. назар ба қавли падарам ба инҳо роҳбарӣ карданро тағоиям ки Мулло Деҳқон ном дошт ба гардан гирифтааст. баъд аз ин воқеа ман дар оилаи якка писар ва дастёри ягона шуда мондам. ҳарчанд Сироҷиддин ном як додарам бошад ҳам, ҳанӯз вай хурд ва назар ба қавли падарам ҳоло вай дар қатори фарзандон надаромада буд. ман ҳамеша кӯшиш менамудам ки ба қадри қувваи худ ба падар ва модар ёрмандӣ намуда набудани акамро ба онҳо ҳис накунонам. баъд аз хазонрезӣ ҳуҷуми шағолҳои ғарибмазор ба мурғони деҳа қувват гирифт. қурбони аввалини ҳуҷуми шағолон мурғони мо ва мурғони ҳамсоягони дигарамон мешуданд ки ҳавлиҳоямон ба тарафи шимоли деҳа буда ба шағолхона бо киштзорҳо мепайвастанд. бинобар ин он сол падарам аз деҳаи маҳаллаи боло аз тағои чӯпонам як саги зотии чӯпонии 6 моҳа овард ки Хайбар ном дошт. хайбар саги бисёр ҳушёр буда дар андак вақт ҳамаи гуфтаҳои моро фаҳмонда ва вазифаи асосии худро дононда шуда монд. ӯ фаҳмида гирифт ки хавфи асосӣ дар ин хонадон барои мурғон ва он ҳам аз тарафи шағолон аст. бинобар ин вай ҳамеша дарахтонеро ки дар онҳо мурғон мехобиданд дидбонӣ мекард ва гоҳ-гоҳ ба тарафи рӯи дарича рафта то роҳи омади шағолон гашт карда тафтиш намуда меомад. айёми баҳорон буд. зардолуҳо ба шукуфтан сар карда буданд. саг ҳам қариб яксола шуда буд. як саҳар баъд аз рӯз сафед шудан падарам барои намози бомдод ба масҷид рафт. ман бедор будам. ногаҳон овози қоқ гуфтани як мурғро шунидам. дар паси ин овоз садои аз болои бом ба забин афтодани як чизи вазин ҳам шунида шуд. ман дарҳол аз ҷо хеста ҷомаамро пӯшида аз хона баромадам ва Хайбарро садо кардам. ҷавоб надод ва ӯ дар он ҷо набуд. бар зери дарахтон рафта мурғонро аз назар гузарондам. як мурғ ҳам набуд. маълум шуд ки як мурғро шағол бурдааст. ман ба рӯи дарича рафта аз он ҷо ба тарафи ёбон баромадам. акнун рӯз тамоман сафед шуда буд ва ҳар чиз ба назари кас аз дур ҳам бошад равшан менамуд. ман тахминан 200 метр дуртар аз худ Хайбарро дидам ки рӯ ба тарафи ҳавлӣ истодааст ва ӯ ҳам маро дида овози махсусе бароварда гӯё маро ба пеши худ ҷиғ мезад. дар ҷавоб ман ҳам ӯро ном гирифта ба пеши худ ҷиғ задам. ва як чизро аз замин ба даҳони худ бардошта пештар омадан гирифт. баъд аз тай кардани нимаи роҳ он чизро ба замин гузошт ва пас гашта дунболи худро бо диққат аз назар гузаронид. баъд аз он ба тарафи ман тирвор давон омад ва ба ман расида аз доманам газида маро пеш кашид ва бо овози махсусе садо баровард. маро сар дод ва бо ҳамон чобукӣ ба пеши он чизе ки дар замин гузошта буд рафта истод. ман пай бурдам ки саг мурғро аз чанголи шағол раҳонидааст, аммо худ бардошта оварданро барои ҳаёти вай хавфнок мепиндорад ва бинобар ин маро таклиф мекунад ки худ рафта мурғро гирифта оварам. ман ба пеши саг рафтам. дар ҳақиқат мурғ дар замин мехобид ва зинда буд. вайро бардоштам. дар тахти пушташ, дар шикамаш ва дар бозуяш андак андак захми дандон ва чанголи шағол менамуд. ман мурғро ба хона гирифта овардам. пеш-пеши ман Хайбар бозикунон ва шодикунон медавид. вақте ки ба пеши модарам расидем, Хайбар ба замин ғил зада гӯё ҳам ба гуноҳи худ ки ба сабаби мусоҳилакории вай мурғро шағол бурда буд узр мегуфт, ҳам барои мурғро халос карда тавонистанаш изҳори шодмонӣ мекард. Хайбар одатан ҳар шаб то аз хона баромадани падарам намехобид. вақте ки рӯз сафед шуд ва падарам ба таҳорат баромад, вай хотирҷам шуда ба боми дӯконхонаи падарам мебаромад ки дар он ҷо хасбида зер карда буданд ва ӯ дар он ҷо дар байни он хасҳо даромада мехобид. шағол ки ҳамеша дар пайи мурғ буда фақат аз тарси Хайбар пеш омада наметавонист, ин одати сагро омӯхта гирифтааст ва баъд аз хобидани саг рӯз сафед шуда бошад ҳам ба омада гирифтани мурғ ҷуръат кардааст. баъд аз он ки Хайбар ин гуна хиёнатгарона ҳуҷум овардани шағолро дониста гирифт, дигар бо сафед шудани рӯз баромада нахобид
و تا بیدار شده برآمدن همه اهل خانه و فرآمدن مرغان از درخت وظیفه پاسبانی خود را دوام داد. خیبر بغایت با آر و ناموس بود. روزی به ایوان آشخانه آمده طبقی را که در آنجا بوده است بویده است. مادرم این را دیده با تراشه او را زده است. بعد از این حادثه وی خوراکش را نخورده است. روزانه تماما در درون خسبیده می خوابید و شبانه از بام فرآمده مرغان را پاسبانی می کرد. مادرم به پدرم خبر داد که خیبر بیمار شده است. 2 روز است که خوراک نمی خورد. این خبر مرا بسیار پریشان کرد، چون که من به وی زیاده آموخته شده بودم. خصوصا بعد از واقعه مرغ و شغال باز هم زیادتر او را دوست داشته بودم. بنابراین با شنیدن این خبر یک پارچه نان گرفته به پیشش رفتم تا که از وی حال پرسی کنم. او در بام بود. جیغ زدم، فرآمد. نان را پیشش پرتافتم، خورد. نان خوردنش را به پدر و مادرم گفتم. پدر به مادرم فرمود که او هم به خیبر نان دهد. آورده داد، اما سگ به نان وی نگاهی هم نکرد. من دوباره نان دادم، دوباره هم خورد. پدرم این حال را دیده به مادرم گفت که خیبر از تو رنجیده است، سببش چی باشد؟ مادرم واقعی زدنش را حکایه کرد. پدرم گفت در این صورت سگ حق دارد که از تو رنجد، چون که این سگ چوپانی است. چوپانان به سر دیگ و طبق آمدن سگ را منع نمی کنند. بنابراین وی بی‌ایبا به سر دیگ آمده طبق را بوییده است. در آن وقت را لازم بود که با اون نادرست بودن این کارش را با زبان خوش و اشارت نرم میفهماندی. مادام که نادرست بودن این حرکتش را نفهمانده زدی، البته میرنجد. سگ در حقیقت سخت رنجیده بود. تا چند روز دیگر از دست مادرم چیزی نخورد. من خاراکتری این سگ را با نامش در رمن غلامان عکس کناندم. در وقتی که ما به ساکتری آمدیم، پدرم به مادرم تعیین کرده بود که هر چیزی که پزد به عمکش عبدالله خواجه از وی 1 کاسه دهد و به من تعیین کرد که هر وقت طعام او را من برآورده دهم و همیشه از آفتابش خبردار باشم. اگر خالی باشد آب پر کرده برده مانم. به این سبب من هر روز چندین بار به پیش وی که او را عمک بابا می گفتیم می رفتم. او قد بلند، بدن لاغر، چهره گندمگون، ریش میانه نه آنقدر سفید با وجود این که خود 90 ساله بود و ابروهای بلندی درازمو داشت. موهای ابروانش چنان دراز بودند که چشمانش را پوشانده می ایستادند. اگر او به جای یا به کسی نگریستن خواهد، مجبور بود که با پشت سرانگشتش موهای ابروانش را از بالای چشمش بردارد. اما او به کسی نگاه نمی کرد و حرفی نمی زد. همیشه در گوشه مهمان خانه خاموشانه می نشست. اما او نسبت به سینش با قوت بود. روز 1-2 بار بر روی حولی می برآمد، طهارت می کرد، هوا می خورد و باز به گوشه خاموشیش می درآمد. می گفتند که او در عمر خود بیمار نشده است و در وقت وفاتش هم بیمار نشد. یک بیگاهی من آش برآورده به پیشش گذاشتم. پگاهانه همان شب شیر و نان برآوردم. او یازیده خوابیده بود. کاسه آش خالی شده هم در پیشش بود. من شیر و نان را در پیش او نگذاشته گردانده بردم که گربه نخورد و به پدرم خوابیده بودنش را خبر دادم. او در این وقت نمی خوابید. هر سحر 2 ساعت پیش از برآمدن آفتاب می خیست. خبر گرفتنم در کار است، گفت پدرم و خیسته پیش او رفت. من هم همراه رفتم. پدرم پیش از به مهمانخانه در آمدن آفتابه آب را دید که در دم در ایستاده بود. آفتابه خالی است. معلوم می شود که سحر خیسته است، گفت پدرم و به پیش او رفته نشسته. اول دستش را، بعد از آن دلش را دید. مرده است، حاضر مرده است و بدنش گرم است. پدرم مرا فرمود که استاعمک را جیغ زده بیارم. رفته او را گرفته آوردم. هر دویشان مرده را تخت کرده ماندند. اسباب کفنش را هم هر دو به طریق شریکی تیار کردند. پسرش در اینجا نبود و در کجا بودنش هم معلوم نبود که او را خبر دهند. مردم دیه را خبر دادند و همان روز بعد از پیشین مرده را برداشتند و به حولی مسجد برده جنازه خواندند.
بعد از جنازه خواندن مردم گزوار گرد تابوت او را تلاش کرده پارچه پارچه درانده گرفتند. من از پدرم پرسیدم چرا گرد تابوت را مردم درانده گرفتند؟ پدرم گفت گرد تابوت او را تبرک گفته میگیرند احمقها، و حال آنکه همین آدمها در زندگی او یگان بار احوال او را نپرسیدند. بعد از مردنش گرد تابوتش که من از خانه خود برآوردم برای آنها تبرک شده است. استا امک. زمستان بناکاری های مردم خوابیده بود. استا امک یعنی استا خواجه در حولی بیرون خود در زیر ایوانچه در سازی می کرد. درهایی که وی می ساخت از چوب گجوم بود. او تخته چوب گجوم را چنان صیقل می زد که عکس هر چیز به طرز خیره باشد هم از وی نموده می استاد. در آن تخته های سخت که آنها را تخته های آهنی نامیدن ممکن است، با قلم های پولادین گوناگون خود کندکاری می کرد. نقش های کندکاری وی چنان نازک و خوشنما بودند که گویا نقاشان زبردست با قلم موین در کاغذ آن نقش ها را کشیده باشند. او آدمی پیشانه کشاده، خوش زبان، خوش معامله و یک درجه شیرین کار هم بود. اصلا کلانگری را نمی دانست. از کلان خرد زبان خوش خود را دریغ نمی داشت. خود را با همه برابر می گرفت. به من هم که یک بچه خردسال بودم با نظر جدی نگاه می کرد و هر چیزی که درباره کارش می پرسیدم با تفصیل جواب می داد و کوشش می کرد که نازکه های صنعت خود را به من فهماند. کارش که به نظر من خیلی دلگیر کننده می نمود او را هیچ دلگیر نمی کرد. از سفید شدن روز تا تاریکی بیگاهی از بالای کار خود نمی جنبید. روزی من از وی پرسیدم احمد شما این قدر هنر را به کی شاگرد شده آموختید؟ او جواب داد خویشاوندان ما همه درودگری را می دانند. نمی بینی که پدرت استا، امکت استا، امک بابایت هم استا بودند. بابا و بابا کلانهای ما هم استا بودند. اما هیچ کدام آنها به کسی شاگرد نشدند و از یکدیگر دیده آموختند. بعد از آن موافق قابلیت و غیرت خود بعضی هاشون بسیار هنرمند و بعضی هاشون کم هنرتر شده ماندند. من هم تیش از انی را به کاری پدر و بابا نگاه کرده آموختم. بعد از آن عقل خود را کار فرموده هنر خود را پیش بردم. در کندکاری من اولین نمونه ها را از سنگ های مزار خودمان گرفتم و بعد از آن با عقل خود نقش های شینم خوشنما یافتم. استا امک یک نقش را که در کاغذ کشیده شده بود به من نشان داده گفت این نقش را 12 گره می نامند و کاغذ دیگری را به من نشان داده دوام نمود. این هم همون 12 گره است. فرق در این جاست که در این کاغذ در بین گره های 12 گانه ستاره ها و بادامچه ها نقش یافتند. می بینی که این 12 گره نظر به اون 12 گره قدیمی چقدر خوشنما و نظر روا شده است. انا همین میدکاری را به 12 گره قدیمی من از عقل خود برآورده همراه کردم. استا امک کاغذها را که آنها را خود اندازه می نامید به جزگیر چرمین خود گذاشت و باز سخن خود را دوام داد. اگر شاگرد تنها با آموختن هنر استای خود قناعت می کرد در دنیا هیچ هنر پیش نمی رفت. رواج دهنده هنرها آن شاگردان می باشند که از عقل خود چیزها یافته به هنر استای خود ضم می کنند. گفت و بعد از آن استا من به تو یک چیز غلطی ساخته دیم. گویان از جایش خیسته به حولی درونش در آمد و از آن جای یک نی گرفته برآورد که 0.5 متر درازی داشت و سوراخی درونش هم تخمینا 0.5 سانتیمتر می آمد. استا امک چوبسوی لوله شکل خود را گرفته درون آن نی را ساییده سفته کرد. بعد از آن در یک نوع نی از شکمش یک چاکی دراز رویه زد که برابر 0.5 روی ناخنی انگشت دست آدمی می آمد. بعد از آن یک پارچه میشی را تنوک تراشید. از وی به اندازه بریده گرفت که چاک نی را پوشانده می توانست. در یک نوع آن چرم یک رشته ریسمان را با سوزن دوخته بند کرد. از طرف بالای چاک نی با بگیز یک سوراخچه گشاد. بعد از آن رشته به چرم بند کرده شده را از درون نی به سوراخچه راست کرد و از بیرون با یک سیمچه نوک کج آن رشته را بیرون کشیده گرفت. با سخت کشیدن رشته چرم آمده از درون به بالای چاک بند شد.
ба тарзе ки нӯги чарми овезон шуда истода аз тарафи дарун даҳони чокро тамоман банд мекард. баъд аз он як чӯбчаро пробкавор тарошида ба он тарафи сурохии най ки аз он ҷо шиками най чок карда шуда буд зада банд кард. пас аз он як химчаи хушки дарахти тутро ёфта оварда дар як сари вай як парраи чорчиликшакл баровард. аз пеши парра то нӯги химча тарошида бориктар кард. аз мешии тунук карда шуда як порчаи пулакчамонандро ба андозае ки сурохи даруни найро тамом гирифта тавонад бурида гирифт, аз миёнаҷои он пулакча сурох карда аз вай тарафи борики химчаро гузаронида пулакчаро бурда ба парра расонда банд кард. аз тарафи дигари най наздик ба даҳонаш аз шикамаш як сурох кушода дар вай як нойчаи бофандагиро банд кард. баъди вай дар сатил қадаре об рехт. химчаро ки даста меномид аз тарафи паррадораш дар даруни най даровард. тарафи чокдори найро дар даруни оби сатил фурӯ дода тарафи дигарашро рост нигоҳ дошт. вақте ки дастаро боло поин ҳаракат дод, об аз сатил ба даруни най даромада ва аз он ҷо боло рафта аз нойча берун рехтан гирифт. ман аз дидани ин ҳол дар ҳайрат афтода чӣ нав ба даруни най даромада ба чӣ сабаб боло рафтани обро аз устоамак пурсидам. ӯ изоҳ дод: дастаро ки боло мекашем, пулакчаи бар рӯи парраи даста банд карда шуда ҳавои даруни найро боло мебарорад. вақте ки поини най аз ҳаво холӣ шуд, об аз чок зӯр карда даромада чарми рӯи чокро бо зӯрии худ бардошта ҷои аз ҳаво холӣ шудаи найро аз худ пур мекунад. вақте ки мо дастаро поин фурӯ медиҳем, бо зӯрии оби пастгашта чарми болои чок рӯи чокро баста роҳ намедиҳад ки об бозгашта ба сатил барояд. дар вақти фурӯ додани даста бо зӯрии об пулакчаи рӯи парра бардошта шуда об аз он ҷо гузашта ба тарафи болои най мебарояд ва ҳамин тариқа шуда бо 2-3 бор боло поин ҳаракат додан даруни най аз об пур шуда аз нойча берун рехтан мегирад. устоамак дар охири изоҳи худ он асбобро ба ман дода: ин барои ту бозичаи хуб, инро обкашаки навбаромад номонӣ мешавад. ман аз ин ҳунари ӯ ба ҳаяҷон омада аз вай пурсидам: ин бозичаро шумо аз ақли худ баровардед? не, гуфт ӯ. калонтари ин обкашакро бобои ман ки Саид Аҳмад Хоҷа ном дошта, бобо калони ту яъне бобои падарат мебошанд сохта буданд. он кас як чӯби ғавси дарози сафеддори самарқандиро, сафеддориро ки дар Самарқанд Шамшод меноманд, рост арра карда ҳар кадоми онҳоро ба шакли нова кофта боз дуяшро бо ҳам бо илм ҷафз карда ба тарзе ки дар ин най дидӣ сохта буданд ва дар рӯи он 2-3 ҳалқаи оҳанин ҳам гузаронда буданд ки бо зӯрии об накафад. бобо калонат баъд аз сохтани он асбоб дар як рӯзи ҷумъа ки мардуми атроф барои намози ҷумъа дар пеши масҷиди мавхун шуда буданд, ба воситаи он асбоб аз ҳавзи масҷид ба моми масҷид об бароварда ҳамаро дар тааҷҷуб андохта буданд. лекин ин обкашаки он кас чунон зӯр буд ки як кас дастаи вайро ҷунбонда наметавонист. дар сари даста як чӯби кундаланг банд карда буданд ва 2 ҷавони зӯрманд аз 2 тарафи он чӯб гирифта боло поин мекарданд. оби вай ҳамчунон ки аз даҳони кӯза резад шаррос зада мерехт. устоамак бар сари кори худ нишаста ва қаламҳои пӯлодинашро бо қайроқ тез карда истода илова кард: ҳамон сол дар Зарафшон аввал об кам шуда дар вақти тобистон тамоман хушкид. киштҳои канори дарё ки одатан беоб ва бо нами дарё мерасиданд, бенам монда онҳо ҳам ба хушкидан рӯй оварданд. дар он вақт деҳқонон ҳамон обкашаки бобокалонатро ба канори Зарафшон бурда ба воситаи вай киштҳои худро аз кӯлмакҳои дарё об доданд. устоамак кори худро сар карда гуфт: аз ақли худ барорандаи он асбоб ана ҳамон кас буданд. ман дар он вақт 7 сола будам. чӣ гуна сохта шудани вай дар ёдам буд. ту бачаи ҳунардӯст менамоӣ, барои ҳамин аз рӯи он асбоб ба ту ин бозичаро сохта додам. рав бозӣ кун. баъд аз 10 соли ин воқеа ман навъи мукаммал карда шуда ва аз металл сохта шудаи ин асбобро дидам ки аз Россия оварда шуда буд. бо вай аз бочкаҳо керосин ва равғани сафед мекашиданд ва номашро насос мегуфтанд. устоамак мехост писари хурди худ Икромхоҷаро устои ҳунарманд кунад, аммо ӯ
ба таълимоти падараш гардан намефуровард ва корҳои падараш фармударо ки ба кандакорӣ оид буданд қасдан вайрон мекард. рӯзе устоамак аз писаронаш шикоят карда ба падарам гуфт: саид акбар мувофиқи номи худаш аз қадаш зиёдтар калон шуда рафтааст. ӯ ба ҳунаромӯзӣ майл накард ва ин корро ба худ ор донист. ман ҳам ӯро майлаш акнун ки ҳунарманд шудан ва одам шуданро намехоҳад кур шавад, мулло пулло шуда равад, гуфта ба хондан мондам. аммо ин хурдиаш боз як тамғаи дигар шуда баромад. خودم 2 سال زور زدم، 3 سال در مکتب ماندم، غیر از کورسوادی دیگر چیزی را حاصل نکرد. هنر را باشد هیچ به گردن نمیگیرد. اکنون این نه آدم می شود و نه ملا، رفته رفته این خر می شود. از ملای مقرری شدنش خر شدنش بهتر است، گفت پدرم در جواب. در حقیقت هم اکرام خواجه خیلی گردن شخ بود. روزی پدرش در یک تخته نقش اسلیمی را کشیده داد که برای مشق کار کند. اما او جاهایی را که ماندن در کار بود کند و جاهای کنده شدنی را به حال خود گذاشت. هرچند من نشاندادهای پدرش را به یادش آوردم قبول نکرد و تو نمیدانی گفت. وقتی که این کار خود را به پدرش نشان داد او در غضب شد و دسته پایتیشه را که تراشیده ایستاده بود کلتکوار به دستش گرفته به پسرش خطاب کرده گفت: گریز گریز که میزنم. اکرام خوجه 1-2 قدم پستر رفته ایستاد. استامک با همان وضعیت حمله کننده خود از جاش خیسته و تکرار کرد: گریز که میزنم. اکرام خوجه دویده به طرف حولی درون گریخت و استامک هم او را پیش کرده رفت. من در ترس افتادم که اگر او با همان چوب پسرش را زند یگان جایش را معیب نکرده نمیماند. من هم امک جان نزنید گویان از دنبال آنها دویدم. اکرام خوجه از حولی درون بر روی دریچه گذشته به برآمدگاه یابان رفته ایستاد. استامک هم به میانجای روی دریچه رفته نشست و بعد از فرصت نشسته نفس خود را راست گرفتن باز از جایش خیست و باز فرمان داد: گریز که میزنم. اکرام خوجه گریخت. او پیش کرد و من نزنید گویان فریاد میکردم. به همین طریقه پدر و پسر یابان را 2 دور زدند. آخر استامک به پسرش فریاد کنان گفت: بیا اکنون نمیزنم. خشمم فرو نشست. بعد از این کارت را دانسته کن. خود به طرف حولی بازگشت. من هم از دنبال او و در راه به من گفت: تو ترسیدی که من اکرامکت را میزده باشم؟ نه، من نمیزنم. خر بچهش را نمیزند، گاو بچهش را نمیزند. آدم چرا فرزند خود را زند؟ من او را هنر یادگیر گفته پوپیسه کردم. این کار مرا به پدرت نگوی که خنده میکند. شنونده های گرامی، شما گفتاری ادبی را از روی اثر قهرمانی تاجیکستان استاد صدرالدین عینی یادداشت‌ها در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان عطا محمدجانов شنیدید. انجام گفتاری 5. کارگردان آواز حلیمه نصیب‌الله، تنظیمگری آواز کریم طالیبов، محرر شکرالله‌ев. گفتار سال 1978 ثبت شده است.